Alhamdulillah angala tanggalcha galanni qalsaati rabbi ghiyya guddaa isa fayyanattee naqiinarraa sagantaarraan tana akka nafeeramnu isaan nuuhiinarraa fayyaanutti ta'e yoo fayyaan hin jiraanne eenyu gaarra yoo fayyaan hin jiraanne eenyu gaarra fayyaan jiraachurraa hojjeta namuu an harkirraa abboleessa fayyaa yaa abboleetti tiya hanga jiraatu addunyaa gubbaadha wama khairii dalagii tanaan jaanii wama khairii carraaqiyaa nama wama khairii carraaqiyaa nama hamma jiraatun beektu yoo fagaate jiraata waggaa jaatama keessattuu saba namaan tanaa gabaabbate uriin nama yoo fagaate jiraata waggaa jaatama urii xiqqoo tanaa jettee addunyaa dhumtuu tanaa jettee waan haraam hin dalaginate addunyaa dhumtuu tanaaf haraam hin dalagin amma jiraattu amma jiruuteeti wahuma kheyrii waliif dabarsaa dhaalchisaa dhaloota quraana hadiisaan daawwitii teenya kan keessatti ilaallu iddoo dogoggora keenya yoo san dabarsinee dhaloota fayyenne yoo san dhaloota achi dabarsinee dhaloota fayyenne yoo akkasin tahin mee maaliif waan teenya yoo akkasin tahin mee maaliif waan teenya nu fide rabbiin duyda duniyaa gubbaa bilaash nun dhiifne nu fide as gubbaa itti hojjechuun itti carraaqachuun singii guyyaa boruu asi carraaqata waan asi carraaqanne kan nyaannu nuti achitti firii asitti oomishne tachi nyaannu nuti rabbiin waa godhu warra addunyaa gubbaa carraaqate galu guyyaa boru sinqii gaafa guyyaa boru ifaa godhate warra qabsiifate deemu harka duwwaa rabbiin hin galchini warra harka duwwaa galee sanirraa nun taasisin yaa rabbi nutiisi hamtuu dalagurraa nu hojjechiisi waan kheyrii ta'erra ansumattiin dhaammadda miskiina keetii ramaa yaa abbaa rammata harkana qabiyyati ansumatti waywaadha gama keetiin yaa rabbi qiyya mirgaa namni nama abdate mirgaa bita isaa ibsina laalu ansumaan ollaala gama kee ollaale yaa rabbi qiyya eessi malee waan qabu harkana qabiyyati ati yaa ramaan sitti waan jabaattu ramaan abbaa rammata naa rammati ati rammata keetirra qoodana qoodii rammata keetirra ani na godhi fakkeenya akkasaa buta warra akkasaa buta kaaduu addunyaa gubbaa jiru murate jannata warreen san keessatti yaa rabbi naa qoodii qooda kiyyaanis warra akkasiisanii na taasisi yaa rabbi saabuta ammaan tana kayroo ammaan tana na taasisi yaa rabbi fakkeenya dhaloota na godhi yaa rabbi na taasisi yaa rabbi fakkeenya dhaloota na godhi yaa